Mau nejeling lagi di atas panggung. Insyaallah orang kinto ada sampai rasanan tangki. Naudzubillah summa naudzubillah. Mangken acara mantan tangki bu. Berhubung mantan mangken kilo keluar biasa mantan kadinto laki bini betul. Ada selaki-laki taya. Bini tak ada ya. Atembungan takoan. Sampean senajan mantan beda dalam sampean setuju saya hadir itu akhirnya boleh. Manter setuju saya hadir, manter oleh bro kena acara mantan malam mangken amin Allahumma. Mak pola berdebu embuk seebeberia benarina ruwet mikire otang beda sandi otang coba nyuncung tanah marah kemasa kaki laki embuk dia beda sandi otang bu kalaban bro kena acara mantan malam mangken manter deku langsung kelar nyerah amin Allahumma. Boleh mak pola bede boleh bombo seebudi benarena ruwet atau karto tak sarmu bi lakina bede sampo atau karbi lakina bede sampo celeper ke lakina coba nyoncung tanengah seampo atau keran jebo itu akina kalaban bro kena acara mantan malam mangken manter dekik kol dua langsung damai di salon kelon pole amin Allahumma. Ma pola beda pole li ade sebeberia tak paju laki beda selok paju laki beda kema marah kema kake kema aja laki aja kema selok paju laki mula kerba di selok paju laki ala kengkok ya ala kengkok ndak bing tanda oh cek sarana ring di sana ngara taung kok cek aslinya celeng ngarare kalau ikoni kadang orang kadintok nampek pol selakek celeng kadang gelak ni ke orang bini nampek ke orang laki marker selakek lempo kadang kalau ikoni bi orang di sana orang celeng ni kepatut bangga ning daerah beli ke daerah Nyormanis mon orang celeng arapa sampai tangkan cengucak dak gula engkau lebih kaca gula ni ke bini bu engkau lebih seneng adik laki celeng arapa penda mondon kelon anga kocak boleh berdekan cegulung ngucak seni ke bu engkau lebih seneng andik laki asal ngudon apa mau asal ngudon pendak mau nyium kelia boleh berdekan cegulung ngucak seni ke bu engkau lebih seneng andik laki apa kelia asal ngudon selempo apa pendak geresak tak oleh pilihan setuju dekat dinto bu walaupun asal ngudon walaupun kelia nikah napa koros otak beteki nikah setuju napa pada apaan sepada yuk pak aja bau napa padoh bau napa rasa napa Ariana iya pada makan jole pelan orang laki makin kau jalan yelo apa jaga aja daya. Oke untuk kali ini kita simak sebuah lagu pada untuk anda semua pak aja tepuk tangannya buat labror gedeng coba terak peteng lemes gagak lolah kereng lanceng pada pote jeleng oh padeng rasana ebeuna Ariana pada belok pada kembali selawat ya Allah sholli ala Muhammad kriteria cewek tergantung di Athena anilai orang laki sesuai selerana tipe cowok manis imun banyak reng bini seseneng beda selebur kasongut menyium klia ngarenyeng tengki pendek lanceng talpos lebar copek kasar alos mancong pesek lempo koros oh pada rasana ebeuna anuna bareng pada dua kena kapi mantar sekilo paju mantar dulia paju kapi
sekilo alake manter tulia alake kapi. Amin. Bon mon andi laki manter laki na lanceng sakapina. Amin amin. Lanceng omorah Boleh. lanceng rezekina Boleh. sepenting lanceng riana boleh bu. Apa sih? Kabel kabel kabel. Buat pengarah dia. Jangan keri yang arah. Masya Allah. Bini bebas milih kebek nampek kelu orang malarang tak saya takut ngasih pelok baju fisik tidak menentukan tergantung hati dan jiwa yang terpenting perhatian tanggung jawab keluarga tangki pendek lanceng talpos lebar copek kasar alos macong pesek lempo koros padang padang rasana beuna Ariana padang bareng boleh padang iya padang kaki kilo andi cewek dong kilo andi hah mon kakek sampai andi cewek cong paling cewek gendina kakek cubi nih kakek Roma berdatang bakar dua